Bama Jolo, kampung kami Luber Raja. Mana dengar yang teman musik, bantu kampung kami Pasara Cito Baranggola sini. Gaul kalau dulu mau jadi mentara aja. Dok inata sergara, nabiat nalulu naro tutu tengah ano. Malah temani permusin namin, karena kau sikop pemilu namin teman daripada lalu nami bama jolo kutang dia asal mengajar gaul mengajar orang sami, orang bahasa tani. Baik.
Molete mari hita nomor harangi. Hita sisana semua. Alas perata buas siapa tersideka. Alas perata ini. Mungkin masa kalau tuan tersideka. Alas perata untuk ke arena kami. Jadi alam mengajak gabe mengindah harus mengindah itu. Saya romak kerang dia para sakti hita nomor harangi. Di bangara tuan dan dua ribu. Jadi molohami seorang hari hangi. Nara setaba pakari daudo man sopiga tiang akana pakari daudo ada kabar dia man sopiga dia. Jadi naik masyarakat doa kita nama harangi
tapi kami tinggal di mana masuk. Jadi masuk tiga bilangnya udah. Nama kepahuman atau panggil so. Soalnya mau tanya lama. Oke. Jadi itu semua lah. Roma itu dan betul salah ya. Tahu? Jadi soalnya deh. Namun aku jatuh kayu jadi mau sama pe. Pasatan yang ibu. Dus bulan soalnya tidak ketangga ya. Tangan di naruh suara naik kan. Jadi mau sama peta batu yang di ibu. Dia masa kapal sebenarnya itu juga di lantai di hutan yang juga dia masanya kita kalau hutan itu atau paling dewasa soalnya dia panggil nama tuh kita orang yang harus cepat jadi omah bertata dia dalam rumah ya Allah jadi soalnya mah naruh Molo besok ini nak masih cukup mereka tuh masih saja. Terus marah tak besok ini mati. Oke, apa satu dua tak. Mak, bang masih studio hasan tu kami siapa dulu. Masuk memburu rami. Jadi soalnya di dalam parigan, orang ni kurio kita suruh, anak tutup pun nama kita, on nama kesempatan. Mono perempuan bayo, tulau ni tahun, sebul, tu aro ngai studio ni satu bawah, siapa nama kita, tu tahu apa ni, anak lupa tak anak lupa kesempatan. Satu waktu 5 menit bergerak sudah baru mulai siapa baru pergi jam lupa pea satu baru baru dulu malah tuh dope angka baru pahion ada karena waktu udah punta tahun apa parana iso mana masalah siang kita baru dapat pariban sobat tak apa itu opung tahun. Wah, gimana? Anggimu. Oh enggak. Terus kalau langsung memburu. Iya. Terus memburu. Sudah mahina bon. Mono studio dah buan. Mono dong panpahio. Ilaw na puto. Tamay. Monolong na magpinggan, tinggal. Monolong na magpatahi, unang. Monolong. Pangin. Setiap poro. Anak-anak opang pulisara pa juyong. Opang pulisara. Hari ini mahita, maka si rumah dompet yang singa itu sampai pikiran tadi kita akan berparina. Laho manupai udah 60 tahun. Oh neruhan. Kaya may dalawa oras siyang pariwan namin, narong higit pa ng pasok ito. Nasa dobigon namin, sunod ang nagdadwa. Mono narong dalawa manupay ulah-ulah, ta? Baru pabento sotero, pribadi naman ang langsung lo, sadado hintay nung. Sarap mo Daki di mahudokon. Sarap. Kita ansien baru ni 4 tahun. Adong tua marga mumba, adong kisilaban, adong kisirola, adong kisipun. Sibuan na manabi. Mana ada masalah ko gabi. Iyo na matakas. Asa tayo. Kapatod minat jamusta. Iyo na ulo ko pang. Manggal na oras muna ka man. Kaya may tabon. Nasa kanisyon solo. Por persona may solo. Kaya mo. Jadi mau nanti mah. Soal beritas, taluhun na di tabor. Dan boru dubu, boru niya binyabing, boru niya puan, boru na matua. Alana, asa sonod dan sarahan data. Kami lang ini tiki. Apa jam 2 ulit daw. Lagi?
Adam dua tu dalam asa sarahat kita saluhuna boru di ulah-ulah tau. Tony mapangiduan sian boru nama tua. Wah kita kamu tubuh boru dari kami dok boru napuan. Kami masalah oras. Robert Oso. Robin na to so, Robin man so, takaulong na diri ta tuglolot to, so bata. Bolo tunganong, sombaro parupahiyo kuhula-ulat taon. Bolo no pasatot tayo sabil manok pa hula-ulat to, kita na. Dihita, horong, boru sa luhut. Ima Panginoon. Ate. Puluhan. Tapi kita boru sudah. Contoh, aku boru pergi jam. Siapa mau orang marah-marah di bawah pada pukul. Kasih anak boru anak kau. Mau besi agak marah-marah ke pukul. Lima saudara. Contoh, dua menemui. Oppo sesuatu itu sama pintu. Siapa masih dah nama dulu. Asbabon, ang berikan kami sendiri. Kemudian kita baru udah tahu. Sono bihita ka naman pariban ulah-ulah to dan purit marka do hita. Marsibotoan do hita iruut di ulah-ulah to saluhut. Dangido bolo tumarok benar so nakinig tadi daw weri sa panyu marupayo ulaw di ulah-ulah to. Kumurabor naman no tapasahat da bolarong dos bulon so panyuhumda ulah-ulah taning gulanon. Kumurabor naman mataway masuk ng birnon niluwag ka ulah-ulah to. Kuliro isa pa ulah-ulah na bino ng gawinan no. Di naman pang iluwag kutuhita at namaripaliman natin. Kasama sa dia mau mengatakan malah orang yang masalah di Amerika. Malah be tulikan ke lokal beruntung. Maka pagi sore bangun. Di sana pakai orang malah lakukan ulang. Soalnya itu pakai nangkau muka. Aladino abang nadodua Katakan jolo. Ya. Kan itu. Adong duhamion abang nadodua boru tubuh boru nabing boru tua boru sabuluna. Alahami mau mangurut mangihuton odorano bohan abor sabuluna ni hula-hula ni gulano. Orang. Iru na pangidong na sa dos ro abor tamano petupak. Dos bulot. Ima iha dos dirohan ni hula-hula namin ni hula-hula ni gulano. Tuboragor nang may pasantay men no amang nadodua. Boragor nang mapasantong kumeza orang gawi sa mondaling luto hitan mo pasanto sa pasaha ako. Kali baru kita mau kata. Jadi muna ka ma. Iya. Ano parang sinabi? Lagi kata nak. Mula macam mana? Anak yang di, kamu tuh, konti anak. Ini loh, dan aku pun ada yang sabar nyo ito, kamu natutunan namin, sa lulang namin ako, opin namin, natulang namin. Apala sa opin namin, naroon na pala natin yung sobi. Nah, baik. Sobi ka pero. Sama. Iya, sama.
Na, aro. Kami masalah meski kamu selalu hula-hula kami. Raja kami. Olong gorong. Kami pinopang muna. Ang kaburungan sa tuna. Giniling mo ito. Di pa po muna. Kami nga. Raja be. Nalaw. Madabuto kamu sa hula-hula kami. Dalam namin ang kahamunan sa tuna. Raja namin. Raja namin. Olong gorong. Mangyo. Pangalaga. Mangyo. Masaga po na tulungan taliban namin narong liutan. Mangyo nga. May nasama ang pamu taliban namin narong liutan. Asap tahu nga. Good. Musita na lao dala kalau managana pa hulalo ta buti na manate. Mga ati magparap. Sarahan na dali sa sekolah na masya muda sila na yung Udok penak kini. Baru tubuh, baru dari ngabing, baru dia puak, baru sirah bolona. Hari mah baru matua. Nah udah siapa yang natua? Sarahan teh sama persika ulo. Mata mere nak kian kapung teh tapi. Sama dia goreng. Sampai jam 2 sport gitu. Nabangiwa tu hita, sarahata hita. Seperti dia golang di kupata do ulang-ulang tahun hina mga boy. Mama, Gus maramu. Dia nero hatta ro kay bahaya kapung teh iro no pagi. Sarada. Dari mana tu na? Iya. Tersema, ampun. Maula tema dihita nomor pariban takas do binoto pinapul latorong kotar kota natakas do hita si hula-hula 20 tahun nak pahita masuk marka Iya. raja nami tulang raja lupa raja makit paligosi mangalala si Bora nangiti algohi maralakat di dosa ko Gabe garang gorong. martona do oppo martona do tulang narat do hamu si ulaw dohot tulang rajai si terbanduluk tabendaw at orang soro hami do mga diat jumulo maraja namin oraw kamu do masolong mo rajai si terbanduluk tabendaw so mani matula upalga libat na malua raja namin upalga libat na malua oraw kamu raja namin si hotang si terbanduluk tabendaw Coba baik na katong na kaya to siya kasi matong tao be do magalong tama puro na jay sa badolo asa yang otak do rin na buruna orang Mola tema opo tulang raja terbanduluk gohi hamuma na hurangkop horus samuma nalum mola beda hurang raja on tulakon mangkurang kamu do tangi boruna mulai baru bosir ulah ni dokungon wahabenon aju hamuma ada tulangon somani mara hami yakka burun dia tulangon Roma hamu raja nami tulang raja si horang serbat dulu ke bendauli alang roha mi marsomba pada rumpuk kamu dong masa ulang ni dia tulangon somani ma pila botohon tuhamu maupun nami si terbat dulu nasihat ke bendauli gabe jala horas Isama hamu goyamu ma barisan ni hula-hula nanyo opo sa badolo Kami ko ng mga galuan na malas ni Roha. Di ko manifest kami pagpulon namin ng bulan nun. Amang ng bulan. Nang nailahan mo niya marulog kami sa pagpatulo. Alay sa mga patitina. Anong ba mga namin? Anong ba mga namin? Alay ang nasunong tumugoto hamuna ng montok kami sa pagpatulo. Tumunong na perhadim namin. Ina peson ang rohong maamanang kasanan na dalilahan ni Hamanil Remo kami roman sa ulam nunang te niyan na lelo na tuloy okto pihami nopang na okto muna na nilay Mana. Pagkakang beso Mola tema ina
Isama mo. Ano beno? Isama mo siya. Nama berupiah. Jadi mau ada mah kita selalu na. Jadi ya nang magulan na uli magulan na rin kan. Bumaliat kita betul ya naman uli udah sa nang bulan bumbaga ketikyo. Jadi ya saya penggawean lihat tawasan ke kamu selalu nang udah namin at tuboy waktu hari galing muna. Ope pakusip nami. Kamu ako sabi ani. Jalan naman ratu, kawan naman nasa di beruta. Jadi mau ada mah dia mau pung nami rade pakombat pagpapanggawi di kami. Kami selalu nageleng mo natapat begogun alaman nomor 2 juga pernah sa Panginoon. Jadi opung doni opung baru. Grabe ka lang po. Kami dulu ni di begogun alaman mo non. Lasro nami Maria iya to dinami to Maria berdoa amu. Ako pung nami tulang nami selalu na pinoporni opung nami narong solamon. Jadi ada orang sobrang untuk kami orang nami. Opung doni opung baru tulang. Ya kasih ada otak. Ada orang di son dewan berumu. Ada itu. Ada orang di wakab di son opung doni opung baru. Tulang. Jadi siya kita orang limor. Somon na mangurupi tangan ni udah tong. Panupahiyon siya kita moro sa luhut na ganukpo. Rom maju na itaw jolo sa sana. Asa tapasangat ada kan udah somon na mangurupi tangan ni udah tong. Rom na itaw maju na itaw sa sana. Kalau kita yang tangan itu bonus yang lukisan-lukisan. Roma tujuh termatar sisut asal kan udah telah mencaro. Isen kita. Nalaho manupahi yari tukisonan asing ijabun no. Ise Romo. So kami na so jong. Karong ko pahita sa polisi. Udah non. Tersong isun asabit na pedang. Adong dope. Siya kita bon.
Molo dong ke hujulu. Wesun, adong dobe. Oke, Parjoro 5 bisa gabungi. Opung Jakara 1 si nomor 5 nombak. Manjaro nabiluan di Kami gurumu. Mono sasaja penuh nakasempatan. Nasrohamu. Pasatamu manutu meja. Bermeja tak atau pencatatan. Asapagano, aking nga nung ubusan kami gurumu. Bagi untuk tu meja siya. Kita malangsung apa? Jadi paramusin kami ala disok kami guru ni udah nami saluhuna siang kijang 1 toro siang toro 1 kijang adong di patu pahami siang dos nirohani kami boru saluhuna semua nama ngurupi tangan ni kamu udah nami opung doli opung guru tulang na tulang mulut unsur dia pion dau patu pahami om las marohani yang tulang nami opung nami saluhuna majalon saya materi batama manggohi pasu-pasuna paramusin nami bek kamu sana. Acara mangok kaloli. Naboy terpesanat kami songon dalam urupi tangan ni kamu udah kami selalu. Gari dia kami tulang. Lo jaru kamu, lo jaru pamatangmu. Mau wes kamu.
walang mga rancang ulot to sampai saat kesudario kau matutuon las roh nabi pundoli pumboro Maria iya ng konti nabi diso na dong dibuan ng kamurumuna o pumuna sohon na paulang ko sa luda manang patunutolonan nang nasud dia biyo nandun raja nami dila junya kaulota dilo perjoro nga pasahat kami sohon na binuan ni akaburumunon na kurumunon sohon na pasahat kami tuhamu tulang nami Gabi, jadi ope di taboru ana dong betabuan akka si paulang ko sa luda tapasama tulah ta asa dinu pasida pasati sa paiti ang ujon asa ditordasi da oh baik kita masuk di ujon oh no tu lang do kau mana ko partos itu lang jadi ope tu lang inaro aku son na maraya di masuk aku stokin hudul masuk aku stokin manginom ay nastudio na biyon di borumuna Perjono upangilo kami matu sepatu nami tapi bumi malah si Dunan kalau masih bikas sih orang maju ke perjono dari waktu kaham nama marangi dan dua pasal lain Tunggu masih tarik tunggu. Kalau